Kenya matinda metereire na hiki kuona no munini wa mutongoria wa bururi Ndagitari William Ruto ekwamura ta munini wake. Ino niyo bichere ya tinda wabici-ini cia Ruto kwambiriria mathaini ma kiroko. Kuringana na wiguano uria uriho ngwataniro-ini ya Kenya Kwanza, giturwa giki kibati guthukirwo gicigo kia Mount Kenya, no kiuria kia no mwagiriru kuheo nikio giatinda gigietherwa nja. Ripoti cia hau kabere ikiuga kambi ya Ruto ni kurikitie kuigwithaniria mubunge wa Mathira Rigathi Gachagua aheo giturwa giki indi kwarunda mbere ya rianirira ria muthia. Ona kuri uguo atongoria ya mahinyiriirio gucokanirira ndundu ringi kuria ritwa ria seneta wa Tharaka Nithi Kithure Kindiki na ria mubunge wa Kiharu Ndindi Nyoro riyumiririe. Ona kuri uguo ni kumana wagagu thutha wa amwe a atongoria a Mount Kenya kuonekana makiuma wabici-ini ino undu uria ucorire mbica ya kwaga kuiguana. Anatoka ako ndani. Mheshimiwa, kuna I will be standing there when you get the news. Na unajua hiyo shughuli ni ya DP, sio yangu. Msali ako ndani. Au sio? Nani mwingine? Tangula ako ndani. Moses Kuria ako ndani. Hizi mambo ya DP peke yake ni Kenya Kwanza. Kuna mikutano kadhaa inaendelea. Let him announce what he wants to announce bana. Mumwachie nafasi ni yake. Wagweterero riu ni kuona uria guthukirwo giturwa giki na kana ndũgamano iria ihandite kwa ihinda riri ni gutwithanio. Kiribotera Kameme TV ni njitagwo Wangui wa Mwirori.